ئەڤروکە دەست بە دروستکردنا سنتەرێ چارەسەرکردنا نەخۆشیە پەنجەشێرێ لە دهۆکی هاتەکردن بە تەمامبوونێ ئەف دەبیتە یەکەم سنتەرێ چارەسەرکردنا نەخۆشیە پەنجەشێرێ لە سنوورێ پارێزگاها دهۆکێ دکەویتە خزمەتە هەموو وڵاتیان. هەلبەت پێشتر لە چەند قەتێکین تایبەت لە نەخۆشخانەیە ئازادیە دهۆکێ ئەف نەخۆشێن هەنێت هاتنە دەرمانکردن گەلێک جارە جهی تێرێنەت کرد و هەلبەت دروستکردنا vê نەخۆشخانەیە وەکە پێویستیەکە حتمی ji bo xelkê Sinûrê parêzgeha dihokê dihate zanîn. Lewma jî Serokweziran Mesrûr Barzanî mawayekê pêştir hewa dît li dihokê bû û berê binyatê vê nexweşxaneyê dana. Êdî dîzayn tema bû Evrûke jî diyare di van rojan da dest bi drûstkirinê hatiye kirin, avakirinê hatiye kirin. Heta 500 rojan ev nexweşxane heyê temam dibîtin bi hemû pêşkeftinên xwe, emîrên xwe yên serdemiyane û yên pêwîst dikevîte xizmeta nexweşan. هەلبەت dilê me da û dilê hewa da dilê hiç kesekî danî ne Xwedê îşallah ne me ne hewa ne ezîzet me muhtacî vê nexweşxaneyê neket lê pêwîstiyeke lewma li ser giringiya vê nexweşxanê helwiha amareke din jî heye behsa zêdebûna amarên tûjbûna nexweşên penceşêrê hêtekirin li Sinûrê parêzgeha dihokê çareserî çine sedem çine ji Diktor Zekî Elî Mihemed rêveberê senterê azadî bo nexweşiyên xwîn û penceşêrê dipirsim. Diktor Zekî tu gelek bi xêratiya Kurdistan 24. Carê drustkirina vî senterî ji bo çareserkirina nexweşên penceşêrê ku dibîte yekem li Sinûrê parêzgeha dihokê hîn çawa dibînin? براستی اوه کد بچین پنگاه با کجاله کجرنگه و یا پیروزه شده رئیسدار سروک حکومت رئیسدار مسرور بارزانی و که امضان نششی هی بایازده بار جناب وان تشریف اینا دهو که و بری بنیاتی دانه بو آباکرنا وی سنتری بس بو بچه راز بکنه اوه بس بشکش خدمت گزاریت پنجشیره اوه بیجنوی سنتری چهار سری ابتیشک اول جزء که گله که مهمه کد بیچنش چهارسری و پنجشیره لجبلی و يعني دي نفس وجهي هيك خذي حسكر ان شاء الله يعني اوجه تقريبا روبروي هبدا دون من دي اكو اين دكو نزيك ان شاء الله دي خاصه خانه چهارسری صد تختیجی هتا اباکرن و سنتره که كنت بيجن دست نشان كنا بر وقت او جدي بيت جزء يعني كنت بيجن يبتكامل خدمت گزاری پیشن پنجشیر پارێزگاها دهوکێ. بله. اف بشه هوا ما جا پیگری چارەسەریە بتیش بشه که گلکی گرنگه ji bo تمام نەخۆشان و خەرجیەکە زێدەیە حتا چەندی دەشێت بارێ هەموڵاتیان سڤک بکەتن هەلبەت بۆ دەست نیشانکردنا پێش وەخت جی هەلبەت دێ چ ڕۆڵێکی گەڕیت؟ راستی اوه گله که گرنگ بولین و بدی نو که نساخت ما بارا پتر چون سلیمانی و اربیله و هندشوان چون قصد مثلا در به ولاتت که ترکیه و عرض دی اوه توی امیدن اوه کوهات بکرن انشالله دی خدمت گزاری که هر گرنگ و باش بو نخوشت مید پنجشیر پیش کش کرد و کو جناب دکتر افراسیاب يعني آماجه پیدا احتمال وقتی که دا مثلا حتی او نخوش دیش پارێزگەهێندیت کوردستان دێشێنێنە چارەسەرکردن دهوکێ ئەبێت شتێکی گەلێکی دڵخۆشیە بۆمە پڕاستی دهوکێ. بله. دکتور تەنێ لە سنوورێ پارێزگەها دهوکێ حکوومەتە هەرێما کوردستانی ساڵانە زێدەتری 3 ملیار دینارە تنێ ji bo çareseriya nexweşiya penceşêrê terxand ket bû Sinûrê wî parêzgehê bû nexweşên wê û heyvane bû sindoqa penceşêrê harîkariya penceşêrê zêdetirî 170 milyon dînar e. Bi taybetî hebûna vî senterî dişêtin barê hikûmetê jî sivik biketin derheqê vê mijarê? راستی لأنه اندشوان أمرت كنا مقتتش دربي والله تيمانين كان تقريبا سر اكو بيجن اصل پارێزگەها دهوکێ مەسێ پرۆژێت هەرە گرنگێ تین ئێکشوان ئەف سنتەرێ چارەسەریە بتیشکە یەدیژی ئەکوت بێژن نیژەنکرا نەخۆشیە هەوارهاتنێ ئەوەل باڕوشکێن و کە دێتە گوهارتن بۆ نەخۆشیەکە تایبەت بۆ چارەسەریە پەنجەشێرێ هەروەسا مە پرۆژەکێ دیژی هەی ئەوژی سنتەرێ چاندنە مەژی حەستیە بۆ نەخۆشێت مثلا سەرەتانێ تخینێ و غدد لەنفاویە وان ئەبە هەمی طبعا دەبێنە بارسبیکێک بۆ حکوومەتە هەرێما کوردستانی لێنە گەلێک جوانە
خاصة جلسة يبتيش كوچاندنا ماشي هستي ما فرد كنش در بيوالاتي آن مثلا بارزگاه سليمانية داف خدمت گزاري بوان بهنا پیشکش کرن. طبعا أنا بسوباسيا كجلك ومنظمة بقى أم سوباسيا حكومة هرم كردستان كين ورزدار مسرور بارزاني بو في أكود بيجن بينجو بهرا جرين بوما بو نخوش الدهوكي. طبعا دي بارجرانيا حكمتي سبكت اللي هيت ويها ولطيت مجيد هالوصا سبكت اللي هيت وإن شاء الله دي بتر خدمات هيتك پیشکش کرن بوان. اصلا زنم حتی چند هین آگاداری وان آمیرانه الوی سنتری ده بهنه بکار اینان هاتا گوتن به نوترین تکنولوژیا سردم به سردمیانه ترین شیوه ده که ویتا خدمتا نخوشان اف آمیرین تیدا براستی جی دوی آستیدا نکو اف ناوه پی بهتا بخشین بوی رنگی و دوی آستیدا خدمتا نخوشا بکن اگه آگادار بن بله من ابدت يعني هر پیشکفتی آمرین دست نشان کردن طبعا بدی چهار سریه دست نشان کن تخطیط کن پشتینگی چهار سریه بتشته تدان و اكيد دي او بنوت هر پیشکفتی الجهان همیه و ام زور سپاسی يعني براستی سپاسی که گلک و گرم آرسته حکومت هرم کردستان کن بوی بینگو با هر گنی بوما. باشه دکتر زکی وان دمت دماهی براستی دل مهمیا گلک ایشا بزیدابون حالت توجبون به پنج شیره لسنور پارزگاه دهو که هر چنده چاره سریجی دا آسته جور دا بید و باشتر و زیدتر بید لهمین آفچین دین هرم کردستان و عراقه لمخابن يعني توجبون جي دا آسته بلندايا بوچی اگر چنه آیا اواد هیتا گوتن راسته توجبون دا آسته جور دایا آمارک هیا راستي يعني تفيد أبي أكون بيجن بوينتي يعني من رجالك بيربيني ببينيت احتمالا مثلا نكا برچوبت خلقی گلک یاد زیده بونه داره بس هکمرو بر حالت آمار جهانی و حتی آمار کردستان دهوکش همی پارزگه ها کمتره توش بونه نساخه و پنج شهره اول نداتای تأکیدی نه اوید هر سالا ام تکم کن و ورد کن بو اربیلجی و بو بغداد يعني كشوازي اكو بيجينجشتي بو عراقي ابا ايك يدو يعني توجبونا بنجشيري نجري دا مثلا اكو بيجن تني فاكتور اكي بقالك فاكتور ان اكشفا مثلا اكو بيجن يا وراثيه يود بيدانستان روجانه پشتی هنگه بعد چند سال مثلا او امیر پیشکفتی دست نشان کردن مثلا من نبود نکمیت هین او تاقی کردن مثلا بعدی نکمیت هین وجبلی ویجی مثلا خلقی ما پتری روشن بیر بوی زیتر تهت مثلا خونیشا سنتر داد خونیشا نجدار داد و دورا زیدتر و زیتر تهنا تشخیص کردن و چهار سری جی پتر مفایب لانه هندی زیتر به هنا دست نشان کردن دی چهار سری پتر بید و فاکتره که دی جی پراستی درمانت نکه امکارت اینی گلک پیشکفتی تنش بری چند ساله هندی رو جی پیش به بچید یعنی درمانت کیمیایی کمتر لیتین او درمان دی اوید جالك بمفا وجالك تأويديد بجنوان تارجت الثيرابي هرمون ثيرابي أبهمي طبعا نوكو مثلا يد كيميائيين بالعكس يعني تأثيره وانسلشي نساخي كيمترا لأنه دتشن وين منطقة المشكلة لي ويوم محدد بترجع سركن وجالك بمفانا والحمد لله انك بين يعني جالك نخشت ما راستي قرطال بن لاست تجي نخش حاليا انه مثلا هكون بيجنا اكيد سرطان هاي انت بنجشيرة هاي بس نكا الحمد لله قرطال بون جالك بترا لانه بسيتر تينا دست نشان كرن بتر چارة سرية وركرن وچارة سرية كاب مفا والفيريج اس اماجه پیدا من حکومت هرم کردستان ابد تقصیر نکرد پیدا بدنا درمان هر پیشکفتی و هر گران بس براستی يعني الحمد لله انجامت وان درمان گرک باشترنش بریم دكتور زكي سنتري هوا چرا سري بچرانگیه يعني مثلا عندك درزیت هی بو وین اخوشیا گران $7,000 در باست کن آیا او درمان و پیتوین هنین بو وان اخوشا نخوش سر حساب خود كريتن يانجي هافكاريك هاج آلية صندوق بنجشير وجلاء حكومتك به وكي الريبورت ها آماجه بيداي سالانه 3 مليار و 600 مليون
دینارت عراقی تینا ترخان کرن بوره ببریا گشتی دو يعني بكريار درمانا هر واسا هر هي يعني صد وحفتين مليون تينا ترحاكرن بو صندوقه بو پیدا کرنا بون درمانا پیدوین نخوشا وطبعا بارا بتر يعني ابها همي بلاش تينا يعني بيشكش كرن بو نخوشي يعني ابها هكا مثلا نخوشي سر حسب حاكر ربان بوارنا كم يعني ديل الهين وابجي طبعا تشتكي قالك بيروزا براستي وام سباسي حكومة هرم كردستانيت دكتور زكي از باورم اول 2-3 ساله که عراق هیچ هاریکاریه که درمان و آمیران نه لسر آستیناف خو نجی او هاریکارینج در و بو عراقتهن ندانه هرم کردستانه يعني تشتي دابي تشتكي كيم ميدا وكي ابيت خراب ما بيت بتايبتي بو وين نخوشيت جيران هيك هاريكاريك جو حكومه عراق هيتن يعني براستي ما بيوندية جالك تنجل مجلس سرطان البغداد والجال لكت بيجن جمعية عراقية نخوشيت خينه يعني حتى رادك تاريكارن يعني مروف دي راستيه بيجيت بس طبعا نتوي آستي ده مفروض هشتا بتر خاصة يعني لسر آستي آميرة و هنك چارة سرية دي بس يعني ان شاء الله روج بروج دي بتر اكد بيجن هاريكاري هابيت وعمل بي اميدي انه تشتل بيتو دكتور من زيدا كيف بقيش بينياتها لسر همي مجارة دكتور زكي حاس كان بسيارة من دمه هي أبابي جكرا ماخو بمليونان دولار لسر حكومتت كافن بوچارة سر كرنا وان نخوشيان پیدا كرنا درمانان بو وان نخوشان هل بد بار خيزانه بار دورو بران هم يا گراند بي درو نوان تك تشيت مجارة كي بسري خو ليه گلك جاران ولاتين پیش كفتي پیشن يارك هيا دبيجن پشكنينا گشتي یانجی او فرمان برین حکومتنا سالانه جوان بهتا خواستن بشکنی نبکند تمنه که دیار کریده حتی کو اف نخوشیه بهتا کنترول کرن چرا سرین پیش وقته به نکرن و بار مالبات و جلای که دی حکومت گران نبیتن هین بوید شد بیجن هوا پلانه که هو صحیه براستی اوه کد بیجن بسیارک خجالک خجالنگه وابا جالك لايم بيتين جريدان يعني نبس يعني تسخلم يدهوك او مثلا وزارات تندرستي بالعكس يعني مثلا روشنبيري حوالي مترا جهاندنه حتى مثلا اكد بيجن يتآيني صار خطبة اينيا جالك جرينجا مروف خلقي روشنبير كات هندي زيادة تربي هنا دست نشان كرن دي مفا بتربيت ابا ايك يا دوي طبعا روشة دارونية خلقي ما جالك مثلا تيكي تشي تاكد بيجني تايكي بنجاشيري هاي المال از بینم هکه پتر روشنبیر بن دي اف استيوان سبك تلي هيت ونكدلي من يعني دائما بيجن بو همي حوالي ما يتراجعان دني يعني دست نشان كنا پنجشيري نا او اجيانش دستان بلكي درفتك بو جيانا كوندي بو ناساخي وام يعني دستي ما يلقل دستي هميان ام بيك بهاري كار بين مثلا سر راستي اكو بيجن سخلمية وزارة سخلمية دهوكي جينجاه راجهاندن مدرسه و كليه و همي ام بيك بهاري كار و بيك بشول كين دو بتر خلقي ما روشنبير بيت و دا اف بارجران يسر اكد بيجن ملت خزانه و خلقي ما كيمتر لي بهد و ان شاء الله تعالى كوني دا هندي بتر روشنبير بن بتر دست نشان كرن بين كرن دي بتر چاره سري مفاوض تو هي دارن كستو شي بينا خوشي نبيت وكيتا غوتي وإن شاء الله رب العالمين دي سهل سهل ميدة همي هولات يتما وديري بي نخوش امو هینو هر کس سلامت بید خود هم یا بپارزی تو تندرست بن هجا دکتور زكي علي محمد ريفبري سنتر آزادی بو نخوشین خینو پنجشیر تو هر هبی هر سلامت بی یلک سپاس